kurujira hari uwa government nenda kurinda kibireki kandi kiri kubasika abantu b'abantu bacituramo icyuya yashyira mu mikono yitu kandi no kwija kubashaba kugira ngo mukwatanise nitwe kugira ngo tugirindeje walirindaje icyuya nimanya ngo umutwe muragikozesa murakorera mu bintu binji konka kandi nagwe nimanya ngo ibimwa muri koreramo bya bitarabafunira kusinga koko rihamba ryaza kubafunira ekibireki nikikoresebwa munonga abatwa abari kugira ngo okubabinga nikija kutegana semiturure yabo and 5 kwa abatwa urana botutse wala chenene imigo yiniko turaye pana bamuhahira n'umusura pana urana botutse. When you enter in Chuya, there is where my father used it to keep the bees. So when a son of my father goes there to see where his father used to raise those bees, where can he get permission to get there? Kandi mwagira ngo ebiragire bimwareta uratahira ihamba araba yahenda amateka konka nato twinemu enyamesho zibareta nkenkima nenkobe ezira tuliraga emyaka niyo no kuyishanga nyone nkayikwata ndahaba biro. Julius Obwoma kurwo mu Uganda Wildlife Authority najango kwiha abantu mu kibera cha Echuya nkitamburiro mu mateka kandi nashaba abantu okwatanisa hakabara ho kusikemguha urunyuriro rwa 30 nurugirangu abo kunda kutaha omuyihamba utine rusa ngaba butwabugana bwo kuza Rwanda no kurugayo nibono ino musango nambo yabo twabugana twabagambira wahendaga amateka kutwasoma rugo gyo murundo gwo kubanza nibaza kucyaginga emitware 2 emirundi bisatu atanu aza wazigitaje wazobaza muje izo ni miliyoni musa abatwa bahirwa kajisho kubuza bawe buzo bitari bumwe na bimwe ngene kumwatwiya hihamba itwe kandi ihamba niyo jarira turisi ngene itwe utwaza kuza Kwagera mu hamba twagwa ntawe turenda kwitwa nanshara ngona turenda ngo mutuyambe bicutugoye nitwa turaturisha kurujira hari uwa abantu batankireho amabaro mu kibera cha Echuya enshonga yibaru kugira ngo ishemerire kurondera umbazwaho naho there is a bar hariye bara ejyo kwe ruguru mu mihamba there is that bar twarugayo twashangayo mwanya gwe bara gwo abantu baranywera mwamagwa and it is in the forest kandi ubwe mwanya guri mu ihamba twishire kurinda gitu and when we got some people who were drinking there mwena utwasha nabantu bamwe bari kunywa batureba nango bayiruka and some of them said it is you people who owns the bar kandi batugirango ezibara nezanyu abantu bitu ba Uganda muri mwine ya bara government etuhereza abasirikale 280 first batch ecyo kacho kubanza tuje n'abasirikale 280 bajya abokora nibo gasha kwa Keita tuzarirwe.